Haha niho Mwiri wa mutigaire Tabitha Kitii uria urari murutwo wa cukuru wa Jomo Kenyatta uronekire. Tabitha uria urari na ukuru wa miaka 22 onekanite ria mwisho muthi wa juma mathaini ma thinacara cia kiroko makiuma tauni-ini ya Thika gwikenia na arata ake. Kuringana na UCPD wa Juja Simon Thirikwa, aruna Tabitha aria mari nake muthenya ucio ni mandikithitie ndumiriri na borithi na uthuthuria no urathie na mbere. Ya kwamba kuna mwili ya msichana imepatikana katika kichaka na tukaenda kwa scene. Wakati tulifika hapo tukapata kulikuwa na document hapo, na wakati tuliangalia document tukapata tulikuwa na report ya missing person na ilikuwa yake. So tukatumia hiyo report, hata wazazi wake tukakuta pia walikuwa na habari na walikuwa wamefika. Msichana alikuwa na wenzake lakini wakaachana. Yeye akaenda na basi ya Kenya Mpya na hawakuwa wameweza kumpata, ndio sababu alileta report ya missing person. Mwezi 2 iliyopita wanafunzi 4 wameuawa. Kuna mwingine team Sydney, mwingine tena alikuwa first year aliuawa, then huyu recently ametupwa hapa hivi in the same area. Like the security, the OCS and the MP and the area MP and the students leader should organize for security lights in the area, because you're a student, but even you think you don't know where you land in the future, because you don't know about your security, about your life, your destination, just everything. You're tense. Family ya Tabitha yugite maumirira ma postmortem ni maumite no makanirira maumirira ma ukuri mwingi muthi wa Jumatatu wona maumirira ma uthuthuria wa kana Tabitha ni arite kindu kina thumu marikia kuma. Anderson Kogo uria ni umwe wa huri ya biashara mwena wa Juja augite to arutwo tu makoretwo makigumirwo ni imaramari kuona ona aikari ni makoretwo makinyamario oro uguo. Ririo kuona gathaka gaka kari haha ugu nikona guoya muingi muno, koguo ona mundu arugamite hani ugwitigira gutunywo nduthi, koguo guteithio na ihenya umite uthiite rugaye tunywo nduthi ndwagite mutu tondu gaka ni kuheaga mutu neke tuge guku ona nduthi ungigura njeru makiria muno atunyagwo nduthi njeru kuri na ukora muingi muno. Uhaguku wa ugitiri ni mamwe ma mathina maria makoretwo makigumira arutwo, riu aciari makirigwo ciana ciao irithomagira ku. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Ndirangu.